inde nden ko honno min ko Sadio. ɗara ko gonga ma so no wominanay ami mo anno haala ma o wilan ko non bokki ko so wominanay mo haala ma ko non kadi haalnenan suufan haala mum ko wasa hande mairie ga hiro ko wanda sara e mairie ga. ok ko wakkilagol vraiment min ko mi nantay mo haala e makko no weli non moƴƴa noon par ce que o haalnay nan gilan fiidi koye kol konɗamo wallugol ko ene woni ɗon no fof wolnay nan en tout cas ko wakkilagol min la weltani on kanko mi wakkili vraiment ɗum waɗi min kadi ande sino yiɗi ko woni wadde kon mi weeli wallude so wawa wakkili vraiment c'est pour cela min kadi voilà ko toɗi ɗon ɗo minen ko ɓawɗo rek en face min ɓawa ɗon ɓangima ko nani eyi mawɓe ɓe ɓeɗo wawi toy kamen minen ko laɓe ok awa ko wakkilagol goɗɗo ka wonɗa paykum ɗon ko ɗon heɓata ko ɗon heɓotoɗa joni noon si tawi mawɓe mum ɓe minen neneji ɗe babaji no wartade fi mum ka école so yeehi ɗum foti wakkilade janggo par ce que janggo si woni min iwi haray kono darantomen haray kontigo wakkile to moƴƴa acco gara sama kala fi ko fayi ɗo watta kon sa yehi kay ko ma kon wakkiloɗa waɗa ɗum min noon la weltani on par ce que ko minanta mino haalanimi kon no waɗi mi dar hen la welti moƴƴa noon la welta ko mbaɓe gamini Yeah. a yiide ko ni ko yimɓe gawegami ko ni ɓe ñaaƴi tun kono wona hay fus gawalaki tun kon prendre ɓe ɗumaɗo tun kono wona elle noon nani ami man noon no yoori hoore de mo yoori hoore moƴƴa noon hay noon kono wayiɗa toon lam faala hara ya wallanamo par ce que komi wonnande komo wola kono no welilan haray noon ko wakkilagol nani haray a weltani o moƴƴa noon ok min haabo mi ara mi ron jolna hewde kasolo inchallah e wonata na ceetumi ya jolna anan dutuma ɓe garoya inchallah gasi joni si ami ari mi haalna e maari a rewi ɗo nani ala ko inchallah machallah jam mi salminima ɓe andare ɗo ko waɗɗo gande en tere goɗɗo pay kunnaɗo hiwro on ili yekki yon hiwritomo dare on noon so ɓiɗɗo mo waɗirama ni ka yaasi onon ɗum welayo gorejo ɓiɗɗo mon no ari ka moɗon mo ari hiwragol noon o hiwro on ka nder suudu mo waɗiromo ni noon ɗum ɗon laɓa ene on haaldana an simi haalade ko ɗum haalata gorejo ɓiɗɗo an hakkude maɗa e Allah o wela heccimo wona ŋe daari hoore bani adam daari tuuba bani adam on immo noon acca ko woni o ara jooɗo ɗo wernamo ko salon ɗo ara joni kadi ara koye mi ar kadi ko yalandoɗan ko a tutti yalla simi haalade walla haala ande ɗo si a ɓeyni a fota wadde ɓiɗɗo goɗɗo par ce que kala ko waɗɗa ɓiɗɗo goɗɗo ya feltiɓere ɗum kadi ɓiɗɗo ma yoɓeraɗomo kadi komin guinnimo komin guinnata ɓiɗɗango yoyo ko kawte walla ha hande a yi ɓiɗɗo an o no naata e ɗo e galle goɗɗo a joni lancam banto iɗa inna ay mbiyan sa wokkorade mbiyan ara koye mi ara harade hamnana ɗi haarulaji ɗo wona ya yeƴƴi hoore joni ɓay makko ba wayata ɗo luuɓolam bento mi okkorala mi yara nami makko ba joni nami makko ba bay mi waɗanimo goɗɗum ko ɗum waɗi siɗa haala ɗo accu ha ñalata ñande mi ari mi tawtimo ka nder suudu ɗo billahi walla anda siko minen ɗo kadi ɗo mi heelay koyngal makko mi anda ko amérique ɓe janggata ɗaɗi ko élève jo noon ari ɗo hana professeur maɓɓe ko amérique iwri kañum are ɗon Mariam, naam alaji mi faalno e yewtu seeɗa
yewtere nden fof noon ko fi Aziz yoɗo ko wonno wonta ɗum mi faala yo Aziz jombo par ce que Aziz o hannde wona payko Aziz yo ande no woni responsable to hoore mum hannde min mi ronki Allah no hokke moyen Aziz jomba danko ɗum ɗon danko ma yewtere nden fof ko ɗum ɗon ndomi noon ɓe faala e yewtude miijoji men woni ko seeɗani atitiɗon miɗo wertini Allah hulan on tun andi ko fii jiidi ko feƴƴanteɗo hande Aziz wona o bobo gaynino makude aduna on e yaajude Allah jengo oɗo Allah okki en ka ɓiɗɗo bajjo awa hande Aziz a duwama jombude yo nene mi faalama yiide tanirawo am on takko am mi faalama ko ittala wuulal mi faalama ko jannalan tuma mi moni jiidi ko feƴƴante ɗum bobo ko baabe mamaki ɗo ko siko sago am waɗayki sam a nani nene baabe gonga ko wiɗo ko mi nani ko wiɗo ko mi salaki noon kadi ko wiɗo ko mi nani noon kadi mi jaɓi mais komi faala noon kadi koyo waɗano koyo habbol an seeɗa mi ndaara ko ɗum ɗo mi faala nene Aziz a wonino kalamo kojo si ndaara min happoma seeɗa ndaara an ala ɗen golle ndaarugo ɗum no ndaara ha hino pari woƴƴitakima few nene a faami yo Allah jeen ko ɓiɗɗo kotan on mi faala yo Aziz jombo Aminata mo makko on nani ɓiɗɗo nene goto am on Aminata ko mi faala ya jombo yo bobo am ala ko miijitoɗa ara noon o heeɓi ara o heeɓi ara o heeɓi min de so tawi ko sago an no habbotono wota jabolal ɗon a ala suwa fusseɗum mi gaynima suɓanade laddi anani komi wi'i kon ma komi wi'i kon tawta baaben ma min komi natata ka baaben ma min landaka ɗum boy min hay mi yiyaani foto hay bemma onon jamanu mon joni sa ɗum mari sens he Allahu akbar en gayni yewtere min on mi gayni si joni o jom on ndaara o yewtay kala ko tawɗum inchallah moƴƴo miɗo ɓaawmo waɗi koy inchallah ɗum waɗi to waɗi par ce que hannde o wona paykunde joni simi ala ɗo himo ɗo walla ɓeygu makko no ɗo wawete wallitade d' accord ɗum ɗewade ka sudta ko an a yettaki an ko yurɗa ko école si an yiɗa waɗi nde jande ko hakkille ma ha sina ko école yiɗa nder ɗo yiɗa ombiti to bi famade an komi falan mi faaya dépassé le prof ɗo le plus vite possible nde ñande noon nena wowa yeehi ko amen kamɓe alamo ko ɗum ɗumino an noon honno yeyirta to haya wonna Allah surprise no wole surprise wandoma joni a yeyata wallanta ɗo andi koye ala toon ene nene maɓe ono ɓendu o bawen tawnoma to tawnoma sikku ɓe ñaɗanano mo ɓay miɗo andi ɓe kamɓe hiɓe ñaaɗi ha pourtant même pas ça ɓe ñaaɗani mi juma nene maynano yoɗore woɗami o amin ndara moƴƴa en tout cas nene ma no mi wiɓe noon vraiment ɓe très gentil non nena moom bon sengo ɗon kamɓe ɓe ala problème en plus sa artiɓe moom ɓurɗa inde alhamdulillah sérieux billahi mi juma kono waddugay ko ni ɗon heureusement hiɗan ko wallitoɗo c'est un sentiment gaɗam i donc ɓe wakkilo en tout cas vraiment dal concentre réaliser minu le plus vite possible feƴƴi minu non chéri tu vois go sen waɗi
rêve men o yandi ko ene hawtere on rêve ɗon ko nini ko min ɓurmamo hawde tu ne faut concentrer dans une concentration non pourtant miɗo wakkilade parce que babe ma ɓe mi ɗon ɓe miijaki mokkitira gaynaki jendere surtout nene maɓɓe ko ɓe baasi e jandene moƴƴano surtout non andi on projet ɗon séri wosengo ɗon ta huuɗo min ko min ɓurma yiɗude nini faalede gaynen jande jokkitoɗen projet fi mariage men o min hiɗa andi ko an gila wonɗen payko ko an mi andi ko an mi fuɗɗode min ko an mi yiɗi ha hande mi anda goɗɗo go si wona an ayi wosengo ɗon ta huuɗo en tout cas min ni nene ma ɗo mi andirama sama kala te ko wolanɗala o mi yehi kadi a waɗay tu vois miɗa kadi waɗa semblant wata télévision tu sais que min maîtrisata tu me connais bien voilà donc voilà sa ñande sa mi toon juste pour me rassurer rek parce que mi yiɗa kadi jonnala confirmation mo waɗaɗa hoore maɗo après deme heɓe difficulté ji c'est pour cela ñande mbaɗi première pas mi yimɗa roynede ma tu vois sans se faala kadi deuxième pas nde mi yitteto botte wadde officiel wona min to sagon yahata tu vois min heɓata selleje j'espère que t'inquiète siko telen an min on wota hulo non mi andi t'inquiète en côté ma mon souci ala mais parfois handi pas non fimoɓe an ɓe ɗum ɗon t'inquiète c'est sûr parfois si tu le dis en tout cas nane tulla jooɗi kayeji ɗi ene so kam wonno haynare nder to imagination ji maɗi noon boy ita tawilan ɗo de boy probléme na probléme ɓay ko moɓɓen ɗo fen ɗo ni boy haɓɓiti boy on tigi ko beetum jomba boy billahi taw no jogii probléme non boy non na probléme ça aywa mais ko woni boy fen ɗo ni on tigi waɗali tawpre boy fi jombugol on tigi fen ɗo ni no langue business o e goo taw quoi fen ɗo noon tigi waɗali tawpre carrément fi jombugol o waɗal frais pour jombugol te maɓɓe no hakkili ya jombu non bien sûr ɓe faala emi jombu ko jiyo hombo ɓe faala ya jombu taw non mo ɓe faala emi jombu on ko ɓiɗɗo kawa ɓe faala emi jombu mais on tigi fen ɗo ni taw waɗano taw pré kono noon heɓe haɓɓitino kamɓe ko carrément ko beetum on tigi jomba boy mbari ande on mi faala non ko mi faala non mi famal tawde yo tawe tum harana mariage forcé min si tawi wona mariage forcé moɓɓen ko ɓe yewtuma kon ko important e ma min komi faala ko woni an kon heɓa feere nodda jiwon jooɗone mi yewtida e jiwon yewten taba si tawi jiwon no yiɗi ko moɓɓen yiɗi kon mi tawtali may on idée mo falɗa préparé ɗum hay annideɗa on ɗon programme o mari bon tigi yeddali misala mi yeddata kadi moɓɓen ko wi ko kono calcule tun si tawi kadi hara ko an hiɗa e projet ji gono toon na angal jombugol hiɗa andi na fi on tigi si jombi wata jogitogo na ɗin na hiɗa andi mais ko activité ji ɗin situation ji ɗin a wonde nen an kadi c'est que na fi on tigi no sali jombugol mais siko sago an au moins ɓe habbotono walla ɓenalan joni de mi falama ya jombo ndaaru mo falɗa jomba kono noon ko ɓe ari min ma mi rongo famude ko wonni waɗi wona ɓiɗɗo kawma ɓe wi pour ya jombo ko ɓiɗɗo kawam min ko waɗanan komi faala kon pardon fi allah min si tawi wona mariage forcé ɓe préfére ton hakkundeji mon tandi kono mi faala noddanalan jiwon mi yewtida e jiwon min e ma e makko ko ɗum ɗon wallirtalan ko wonɗa
wadde sifore ɗo kon fof ala momi tawta ɓuri mawɓe non nene goto ko ɗum ɗon mi faala ya waɗu hara na en feƴƴu yeeso quoi noddanalam mo men yewta quoi non way ala problème ɗum non fof na problème